بشا نرخاندنا راگهاندن یان جی مانشیتن کو دی چاپامنیه ده هفته بهری ده خودان پیش بویرین کو کردستان مهر آخر لروجه خستن دوی بشه دجی ما مست روزنامه‌وان نویسکار فهیم ایشک و تفلیم به لی بریا کو ما مست فهیم نرخاندن می درباره مانشیتا ده گهدار بکن ام دست پیک ده لهن مانشیتن کو ما ده هفته بهری ده چاپامنی عربی ده درکتن پیش بجارتنا ام بهر لی گهدارو تماشا بکن. بشا عربی روشا تودی دنوچه که خود بالکشاند سر هفدیتنا سروکا کمیسیون اروپای اورزولا فوندر لین آب سروک رژیم AKP اردوغان ره. اورزولا فوندر لین پشتی سردان خویا ترکیه و هفدیتنا به اردوغان ره راگاند کو یکیتی اروپای دخوازه کو تکلین خواه به ترکیه را باش بکه لیج بو پیکانینا وی که هینا زویه. فوندر لین د بردوامی آخافتنا خود دیار کر کو درباره مسوگر کرنا پروسسا فینانس کرنا پنابران ده د دمک نیز ده و کمیسیون اروپای هن پیشنیاران پیشکشی ترکیه بکه. فوندر لین اشکره کر کو نزیک بونا انقره یاج بو پیمانا 2016 آ درباره پنابران ده به آستا جدیت و نیتاوی دیار بکه. الحره يجي نوچه که خود بالکشاندیه سر نوچه آنالیزه که روزنامه دو یروسلام پوسته درباره تکلین اسرائیل و ترکیه ده نوچه آنالیز وها دست پید که دولت ترک بریا هندزگین راگهاندنی ترکیه و اسرائیل نوچه این درباره لحواتنا به اسرائیل له برابط که و باله دکشینه سر تخمینا وگرا بالیوزان لی نونر وزارت کاری در ویا اسرائیل اشکره کرکو حتی نها ترکیه داخوازا اری کرنا اسرائیل درباره بالیوزان ده نکریه. د سال 2020 دجی دماکو فرانسا، یونانستان، مصر، قبرس و امارات گفن ترکیه روجاتا دریا اسپی شرمزار دکرن جارک ادن ترکیه نوچین خوستکا لحواتنا به اسرائیل را بلاف کر. ترکیه بداخوازا لحواتنه هولد ده کو پیمانا بوریا گازه دناورا اسرائیل و یونانستان و قبرس ده آستنگ بکه. دنوچه ده تیگوتن کو آرمانجا سرکه رژیم اردوغان ایزوله کرنا اسرائیلیه. هروها گلک جاران اردوغان ده آخافتن خوده اسرائیل وکه آلمانیا نازی بناف کریه. العربية دنوچه که خود بالکشاندیه سر انجام هفدیتن الویانای ین هزین ناونتوین پیوندی دار این درباره پیمانا نوکلیری به ایرانی ره. به آرمانجا زندی کرنا پیمانا نوکلیری به ایرانی ره ده هفدیتنین پیشین ویانای ده بالهات کشاندن سر گرینگیا بردوام کرنا دیالوگا دنافبرا دو کومین پسپور ده. هر دو کومین پسپور وی دروژین پیش ده هن خالین کو پیویست جلیسته امبارگوی امریکا یا لجی ایرانی ورن درخستن راکه. هر وها ارکن ایرانیین درباره پیمان ده دست نشان بکن. سکای نیوز جی دنوچه که خود بالکشاندیه سر پرین لیبیای ین کو پشتی شورشه ده بانکاین اروپای ده هاتنه دست سر کرن. جی سال 2011 و 200 میلیارد دلار پرین لیبیای ده بانکاین اروپای ده هاتنه جمع داندن. سروک حکومتانویا لیبیای عبدالحمید الدبیبه جبو و گراندن آوان پریان گلک دانوستاندن برایدارین اروپایی را پیکانین لی داخوازا و گراندن پریان به خمساری تی پیشوازی کرن. هن چافکانین فرمین حکومتا لیبیای جه سکای نیوسی را راگاندن کو جبو و گراندن آوان پریان اویب آوائی کی فرمی سریل کنسیا اولکاریان توین یک بوی بدن. بله تماشاوان هجا وكما قلت نهاجي نویسکار و روزنامه‌وان ما مستفهیم شک بمره ما مستفهیم دمات خوش به سپاس سرچبر دمای خوش هن خالوصا ما هالبجارت ما مست امتخازن نرين انو نرخاندن انو گهدار بكن یک جي شانده یکیتی اروپا و هفدیتن انو ترکیه بسروکی رژیم AKP اردوغان ره طيب تيجي پشتی وگر شانده یکیتی اروپا گوت هینا زویا کو ام تکلین خو به ترکیه ره باش بکن لالی کی وساد بجه ل پراتیکه ده ام دبینن کو تنه دوار برجواندین خود یکیتی اروپا دکاره هند تشتانش ترکیه بخوازه yani tişteki edi aşkereye yekti Avrupa gel Türkiye tekliye ki bercöendi parez demeşine yani her idavi akaftına Sarkozy'ye İtalya'ya ve işte pırpır aşkerekir yani Sarkozy'ye İtalya'ya jibo Erdoğan got diktatöre letişteki denji itiraf kır got ku
em mecburin ji bo berjewendiyê xwe bi dîktatoran re jî bimeşin. Yani eviya bi rastî jî şermekî berê li xwe min kur hatineke. Yani şermekî mezin îtiraf dikin lê dibêjin ji bo berjewendiyê xwe divêyan vî karî bikin. Niha berê mesela gava 2002 Erdogan hat tekliyê wan piranî li ser endambûnê bû. Yani Türkiye dixwest bibe endamê Yekîtiya Ewropayê û her wiha hemû hewlê xwe jî ji bo vê yekê dikir. Lê piştî ku Erdogan guherî û desteser bû devletê bi zêdeyî girt bin bandora xwe û takekesî jî îlan kir, qesra xwe jî damezrand û Tirkiye ji ser qesra xwe rêve dibe. Piştî êdî tiştek derket olê ku naxwazin Tirkiye bikin endam. Hatta ji wan tê dixwazin ji Tirkiye îstîfade bikin, ji dalî ve vê tiştên derkeve pêşene. Yek tekliyên Yekîtiya Ewropayê li gel Rojhilata Navîn, Tirkiye ji bo wan cendermeyekî mezin e, bi rastî jî di alî berjewendiyê wan de gelek kar û xebat dike. Ya duyemîn jî li hember Rusya û Îranê dîsa Tirkiye dixwazin ji bo berjewendiyê xwe bikarbînin. Yani ev danûstendirê wan, ev wefta ku dawiyê jî hat bazariya wan hemû ser vê yekê. Lê feqat tiştekî din jê raya giştî re jî naxwazin van tiştane eşkere bikin. Çünkü raya Giştîya Ewropayê berteka nîşan dide. Ji ber vê yekê jî rexneyê xwe li ber raya giştî bi awayekî car carda tund jî dibêjin. Hatta carna dibêjine dîktatör dilê insana jî xweş dikin. Lê feqat siyasetekî rûreş dibe. Ji xwe pêkenok û di rûtiya herî mezin siyasetmedarên Almanya piştî serdanê rexne li vê serdanê kirin. Lê di pratikê de em dibînin ku Almanya welatê herî ku hemû aran de destekê dide vê rejîmê. Em werin ser mijarek dî mamoste li gorî nirxandinên çapamenî û ragihandina İsraîlê balkişane ser têkiliyên İsraîlê bi Tirkiye re û hewildanên rejîma AKP'yên serarastkirina van têkiliyan di nirxandin nûçe analîzên wa de wisa tê gotin. Ji ber van sedeman yani hin sedem dane pêş ku gerek İsraîl hişyar be ji bo van têkiliyên ku tên texmîn kirin serarast bibin û bi Kurtîş de re bêjim weke lêstokekê bi nav dikin hewildanên rejîma AKP'yan yên serarastkirina bi têkiliyan bi İsraîlê re. Hûn ser vê yekê çi dibêjin? Ya bêguman raya AKP bi taybet li hember İsraîlê pir eşkere ye. Yani İran'e cüdatır nafkirin bir raya min. Yani İran çava dijminatiyekî tund li hember İsraîlê dike. Heman tişt di mantalîta AKP de jî heye. Çünkü ew nêrîna tund ya İslamî ku meriv hêsanî dikare bêje êdî Erdogan serokê İhvan-ı Müslümin'in tevayı dünyayı da piştir Mursi yani ev tekliyên wê çeteyan re rênadik ku li İsraîlê re bawayekî rê kupek danûstenin bikin. Lê feqat ji alî din Erdogan û AKP dikarin zû jî bigorin teqleya bavên yani di siyaseta dervede niha eger bi İsraîlê re bawayekî eşkere dijminatiya xwe wek çend sal berê bidomînin bi rastî jî wê bikevne astengiyê. Ji ber vê yekê jî dixwazin tekliyê xwe gel İsraîlê baştir bikin. Lê feqat İsraîl jî divir de aynen wek siyaseta Yekîtiya Ewropayê dimeşî. Yani ew jî di tekliyekî berjewendî parêz de ye. Naxwaze Tirkiye û Erdogan bigire hemberî xwe, lê ew jî dixwaze ji Tirkiye û Erdogan hatta cihat istifade bike. Bu her wiha tabi tiştekî wisa jî heye lawazbûn derfetekî mezin e ji bo istifade kirinê. Niha Erdogan devra xuya lawaz de ye bi rastî jî di hemû siyaseta xwe de têk çiye hemû kes dikarin bêhêsanî wî bikar bînin. Yani mübalağa ye ama dikarin bêhêsanî pişta Erdogan swar bin ve siyaseta dimeşînin nûsat xuyan. Belê. Mamoste em bi çapemeniyê manşêtan bi dawî bikin em berê xwe bidin mijareke din ew jî rojeva ku mohra xwe rojevê xistin li hefteyê bihurî de bi taybetî axaftina seroka HDP Pervîn Buldan di civîna HDP de em bi hev re li nûçeya xwe guhdar bikin paşê jî hin xalên nûçeyê em ê bi mamoste Fehîmî Şikre gotûbêj bikin.
Hevseroka giştiya HDP Pervin Buldan, di civîna hevserokên bajaran ala Enqerê de axivî û peyamên girîng dan. Pervin Buldan hêz û wêrekiya HDP destnîşan kir û got, HDP'yî bûyîn xwedî wateyeke girîng e. HDP bûyîn wêrektî û biryardariya ji bo azadî û demokrasiyê îfade dike. Pervin Buldan anî ziman ku ew hew didin bi rihê mazlûman, denîzan, mahîran û îboyan gelên Tirkiye di çarçoveya têkoşîna demokrasî û azadiyê de bînin cem hev û got, em neferên têkoşîna azadî û demokrasiyê ne. HDP ne tenê partî di heman demê de hêviyek e. Hevseroka HDP biryardariya li dijî faşîzma AKP MHP jî bi van gotinan anî ziman. Me bi têkoşîna xwe dîrok dayê nivîsandin. Em ê vê têkoşîna xwe xurt bikin. An em ê rêyekê bibînin, an em ê rêyekê vekin, an jî em ê bi xwe bibin rêya aştî û azadiyê. Pervin Buldan bi bîr xist ku jinan di heştê Adarê û Nevrozê de peyameke xurt dayê got, jinan peyama vê faşîzmê têk bibin da derdorên rêveberiya Tirkiye dikin. Lewma êrişî jinan dikin, lêwêjin paş de gav naavêjin û berova jî tim pêş de biçin. Pervin Buldan dest nîşan kir ku dawiya emirê faşîzma AKP MHP nêz bûye û ev peyamdan. Em îtifaqa demokrasiyê pêş bixin, siyaseta rêya sêmîn mezin bikin, nîşan bidin ku gelê me li dijî faşîzmê nebe çare û nebe alternatîfin. Civîna hevserokên bajaranên HDP piştî axaftina Pervin Buldan ji çapemeniyê re girtî dewam kir. بله آخفتنا هفسروک آگشتی HDP پروین بلدان د جوینا هفسروکن باجاران ده ملی گهدار کل ماموسته یعنی خالق بالا مساکشاند بحثا و ایرکی و بریارداریا HDP هات کرن د آخفتن نوی ده براستی جناوا سیستم کوسا ده اوقاس ایریش اوقاس ظلم و زورداری و گرتن و زندان خباتن لپیشخستنا لهف کرنا دموکراسیان جی اتفاق پیمانا دموکراسی HDP دوی وارده بریاره لسر وان خباتان به تایبتین دوار اتفاق و پیمانا لحف کرنا دموکراسی هون چید بیشن yani tiştek aşkere bu değil. Türkiye brastici hükümet rayadariya AKP rejim AKP MHP eğer de astengiye de yek jivan sedemanji berxudana kurda و berxudana siyaseta HDP و brastici hemu aliyen kurda bir varide lehember rejim AKP bertekel mezin nişanda و berxuda para heri mezinci de kada aşkere de kada sivil de para HDP'ye Nuhaji jboku ev siyaset bi peşkeve tiştek aşkere bu yani HDP her çıkas berxudaneki mezin berdeleki mezin jî bide divê ittifaqekî xurt ya demokrasiyê hebe ew ittifaqa jî aliyên din yên muxalefetê re Tirkiye'de divê were çêkirin serî de jî CHP divî warî de bi rastiyê derdikeve pêşeve lê mixabin CHP hê di siyaseta xwe de em bêjin ne amadeyek ku ew ittifaqa xurt ya ittifaqa demokrasiyê pêk bîne yani van çendên dawiyê jî em dibînin berê banga HDP heye, hewldanên HDP heye birêz Pervin Buldan ji vê yeka dibêje ama li hember mesela têkçûna mezin ya rejima AKP MHP di siyaseta derve de CHP turaxderlê nagire bes tiştên navxwî de jî van rojana zêdetir xurt kiriye yani bi tundî ser bi AKP û MHP'ye de diçe fakat ev ya teraserê xwe têr nake yani divê bi cesaret bi rastî li hemû meseleyan binêre hem siyaseta derve ya Tirkiye û hem jî hewldan û zordariyên ser HDP yani lêvnerin însanekî wek Ömer Faruk Gergerlioğlu hate zindanî kirin û yani ji bo hemû Tirkiye rûreşiyekî mezin bi rastî ew rayedarên Tirkiye însanekî wek wî avet zindanê hatta naçe dengek ji CHP derneketiye yani evana divê were dîtin. Xwe pirsgirêk vir de mamoste yani kesên demokrat pirin rastin ji aliyê Tirkiye ve cihê xwe nava xebata demokrasiyê de dibînin. Lê heger rewş wisa berdewam bike yani heger partiyên serekeyên
دبن ناوی اپوزیسیون مخالفت ده نکه ناوی انیا دموکراسی ده مرود کاری بیجی جبو آواکرنا و انیه بهیوی بونک هیا جبرکو یعنی وقت مگود نکوتنه نکسایتینه لی تدی کرد بیجن دبیقلی قاورمه بسری چوکاتنی چینابی ماموسانه وسایه. راست. راست ama dver tişteki dence ev mecburi Kurdane, ev mecburi HDP'ye yani eğer Türkiye pişti hinde berxudan, pişti hinde bedel dayın bizan guherinek peviste ev guherin be Kurdav, be HDP, be siyasete demokratik ya Türkiye çeynabi yani ne tanasere Kürt ev aliyen demokratiyen gelin Türkiye jibe wan çeynabi yani dijmin wana Türkiye yek behüstek ber peş ve naçı İro Erdoğan için sibe Erdoğan eki din de hükmeki din disa bir rengi zaktu zor xod meşile le Türkiye'ye guherin eki mezin peviste guherin eki demokratik peviste düve demokrasiye de aslında ve işte biraz 2015'de nişanda yani havuldan HDP de meclise de bu kurti cihgirtin dve bavayı ki mayında jali hemu gelen Türkiye'ye vara kabul kırın jali hemu siyaset bedarın Türkiye'ye vara kabul kırın ha vet işte nekin yani o gotuneki bir meşhure ve reyekinu vara ditin ve cihaneki vara damızrandın. gelek spas مامۆستا ڕۆژنامەوان نویسکار فەهیمی شێخەزگەلێکی خوش بووم تەبلیبووناتە سلااو و ڕێز دەماتە خۆش بێت.